Kaj ti ne bodo, kaj? Nadu pajce bom pobegle. Bravo, ajde počisti. Onda počisti, drekica. Ajde. Pazi, Karlija. Ajde, čisti drekica, čisti. Moje pajce gdje su? Kako se čisti? Kaj v hotelu su? Ajde, gledajte jo. Ko dečec pravi, ko dečko. Ohoho. Ko u hotelu, vidiš? Tak. Unutar pokaže kako ti mi je čisto, vidiš? Ko u hotelu. Karlo, ne dirate. Karlo, ne dirate. Ujdica. Njam. Ajde. Karlo, ne dirate. Malo vodice dobe. I gotovo. 10 minuta posla za 2 pajceke. S čišćenjem i za sebe. Tako, pa bomo to odpeljali, Karle. Karlo vozi v tački, vidiš? Hodi. Ajde, hodi z mamom, ajde. Evo vidjeli ste ljudi, tako je to čišćenje pajcekima kod nas.